Vi I alava o lo mātou tua, le tua te male alo ma le ngangisa. Le tua o le amiu tonu, le tua o le lofa muti vale. Mātou te vi I alau fio ona o le nei fo yaso mātangu fio mātou bawina, whapopo yaso le mātou wola. Mātou te whafte atu I atu o le tua, me umalava na e whaia, lau fōwhanga na e ngau sia mwhaia e o ngā mōle tangata le fo ina mātou whanga ina le tele o au whaamnianga le yaso. Haftai o le tua o le mtei sau, na e whaia me umalava e o lava le tangata. Ia lingata foi lea le tua ua whapenao na e whaia masaunia le langi ma le manuia o le ola e whavau pe lava o lawa fionga pa ia oe o le tufunga o le matei sau o le aai o le nuu pa ia o le nuu e le whaia e lima o le tangata a o e lava na e ngau sia I lo lava matautia ma lo sisi ese le nuu lea ua mātou oli ma fia ia wa o lo mātou ngā lulue ma whaia le ola nei a o mātou loa. I ele whamoe moe o le tangata ola. Mātou te mawaina le whamoe moe pe a whai mātou te ustai I lau upu. Mo mātou ola e tusa o le mātou te utinonga I a keriso Yesu o I o mātou o langa. Te tai e toilo mātou ola I le manuia ma le ola e whaavau whaaftai o no le whaolitanga e ala I a Yesu. Mātou mawai le saulutonga mawai le fia mo le whamoe moe mo le oli I ola fina o ele tangata ele soi fuanga whaale nganga. A ui elo na mauti noa. I ele wha moe moe wai sao. Ni evi ia lau suafa ta maa. Te le na walo le leima lau wha maoni a wa o mātou fia. O mātou o lia maile nei taimi. Ia le lau tau singa ma lau te inga. Lau pule wha le atua. Lau nganga pa ia na leo ma tau si ma te tai. Ma wha sino ala le nei aso mwhai e o na mātou maua. Le nei taimi mātango fi. Whai ai fōla mātou pōl kalame. Pēra masani ai. Vi ia oe lea tuol te mā. Le aluma le nganga pa ia. Al nei fui fiafi le tua. Mātou o mai ia te oe. Mātou te fia manuia I lau upu. O e lava te whētalai a wa o lau upu o lau lava fionga e ola ai mātou. Mātou wala watu le tua. Paputai nei mātou lo nganga nei pō. Ele a mātou tala ma suina la upu ma folfola ma watu. Tu whātu I au tangata lo mātou ma futa nei pō te talo ma wala watu ta mai. Whau umai me umalava le a mātou whaia. Te leo vaenga o la upu e leo I elo mātou poto ma le loa o tangata. Ai soso ni mai. Wha malama mai ma whailava lea ma whamnianga le a mātou fia ma sapia le nei fiafi. Mātou te wala au I whau ula mātou whalongo. Whamnuia I au tangata le lātou whalongo le nei pō. Whau mai le au na e whai ngā luenga mō lau whina ngā lu nei pō. A uma fo I lau ngā luenga le nei fiafi. Ia mai lava le whatau wa ia I mātou. Ia I fo I atu lava le vi inga o le whamanu o le whanitanga o le mamalu o le sisili ese. Ia te oe le vi inga. E whavavau. E whavavau ono Yesu mātou tālo atuai. Amen. E whatalo whatu fo ni fiafi lau whasausonga sa moele. Nei fui pō tātou mō fo ni mawhitanga mātangu whiu. Tai mai fo I le tua lo tōsui fua mlo mātou ola. Tātou toe whelo I fo I ma whitapa I lungo. Ia o le ngata o pēa ungalungalo le ea. Ia a o sot inga fo I yala ata ma. Wala o tātou maua manuia le vai taimi whatalo whatu sa moe lau. Pasau saunga le foi po ale suafo Yesu le tato li fa pele e fatalo fa toi fo melengang fa loalo tato por clama sani ne tu lo penga le loto la auto ona poni fonti e ala tato mafuta fo e tu sole fionga le tua fatalo fa tu e tu po mai e o si tato tu no tamama tina ma tua e ngata foi le ia ole lo sa mo Ia ona tūlanga whalupe. A mata mai lawa fo I maungutele se pa ia. Maunga iti le fiafi fia lava e. A talo whātu ia te uto uma lava. Po fia lava e whaafonga mai ai. Ia whaafelo ia tum whaatalo whātu. Talo wha ia wauna le tua le po. Muto wha le tua.
So stovine ia, mole tuela, mole tuela ngang whaftai, le ngang whamalo, tu sai fo male ngā luenga whaustaulangan whenga i li aso, i li aso na nafi male sto nai. Ia vi ia lava le tua, malo le folfola, malo le launga, malo le au ne le tua, tātou tau whai awe le whaftai le tua, o le o lo o tātou ngā luem au ne iai, vi ia le tua. Talo foi na ia tātou solo i tono whalpui tono mo ngase o le inta mama tina usum tu whawhino lo i tono mo ngase wha talo foi atu tau. Me se lava na ia tātou tina mata mama tua o moe i mai o le tino. A talo whātu i le, ne foi fiafi i le ia o le tunu o lo o ngā lului tiu te mawhaiva. Ia wha talo foi atu e pia whau e ngā lue, tono whawhai ngā luenga, lunga o le tele. Ia elenga te foi lea i o te tonu o mauta malau so se meo e ngā lue ai po whea lau foi se atunu o e mafuta mai ai au e ngā lue whata alofa whaipto atu tātu Paul Klamene i atu oe ia mātala i ngā luenga mtute i ai uli nei pō stay before ia mai a ngā luenga nei pō e mese fo i o le waweao pe a whai o i e lau tute malau ngā luenga malu pui puia i tātu uma o tau e le tua i ona au alofa to e tali wat fo ia inga stemi ia li saunga le mua le tua ia te utau. Atalo fai le pa ia si o tātou tunuu usum tua whawhine ia kiriso le mamalu le tunuu holo whapenaona ta ape le nei ke lope so se vaenga o le langi o lo e maua mai ai po whelawa se tunuu e mafuta mai ai whatalo whatu ia te oe le nei Paul swafo Yesu. E le whangaluina fo i la tau e o lo asia si mai fo i tono le ai o kilani i ono mafuanga ese o nei voi soi fuanga. Atalo whātu ia ma whamanui atu e tu sai o fofuanga ma tulangolo o mafua i fo na siasi mai mo mai fo tono o kile nei. E voi stay me tu e tili wai ia i leanga leo le tua i fofuanga o malava pui pui tu e tili watu i lungo le ea ia ma so se ala. Ia vai fo ina malanga mai o non tulanga fo i o le wala aupa ia le tua. Alofa le tua mwha mawhanwhanaina o tau. Elo na nganga pa ia wha maise atu le tua e tusa. Ma le motusia o mawhatanga. Ma e pele ia i tātou. Ia e whapena fwoi ona. I fwoi se tasi o stable mo nei o le. Wha fonga mai le tātou Paul Klamene o tutu o le upenga i le loto. Ia wha talofa atu ia atu oe. I le swafo Yesu keriso le tātou li imo le tātou whaola. Talo fo sunga ya sau, malo sau le au auna ngalua mtau tua le tunu ia le tua. Ia o le nei fiafi ia te lo lava tu te le ala ufia mo moe o ngā talonga ia ua matua. Ia pa lava fo le tau mwhainga alo ma tama whana usi o tātua tunu. Tau mwhai atu foi ia ma whai masao. Whai masui o si o tātua tunu e talonga whawao malo le Olimpika ia. Whaafitai le tua wei ulu manuia. E ulawa fo ina iei se tamali ina maliu mai i tono ai o le nuu sa iai ma nonofo ai lau ta alo. Ia ai. Whaafitai ua whapenao na awel to tasi ia e tu ol to tele o lau ta alo ia mise fo i lau ta pua i pi i ta tovi ia le tua. Ma lo le ta alo, ma lo le ngā le fo i ta pua i si ta tunu pele Samoa, e vi ia le tua. Ia, ma lo foi a New Zealand tu sai ia ma la tu foi tam fai e le tu sanga. Ia wa famni ina la foi ma tele se swinga tu sai o le lato tulanga o iai e talonga e piona iai tu sultasi o vi ia le tua. Ia ai o ne fiafi ia la tatu o ele opo le tua tatu falongolongo le fiongo pe ia le tua. La o ina fo le fiafi mai le tusi l'apostolo Paulo ia Roma. Whaua wina le tātou vaenga lona lua o le tino o le tusi o Roma. Wa le ua mawai le vaenga mo mua mai lava i le whai upo se fulu ma le valu o le matau mo mua e o mai i le matau upo se fulu ma le tasi i lona whai unga. Ia o le vaenga mo mua na o le body o le tino. Le anu wha maina whai lo atu e lua o na vaenga. Le vaenga lona lua la le tātou te tala noai. O le vaenga e amata mai le matau upo sulu lua e o otu lava i le matau upo sulu ma le lima. E lona whai upo sulu ma le tonu. A uma lo le vaenga lea.
Wa uma ma le vaenga lona lua le tino. Ia na uma lo le o le tino antoa. O le tusi le apostolo Paulo ia Roma. Ia i fo lona amatanga. Na sulfitu a fai upu mta upu momua. Na le ele introduction o tusi a Roma. Ia a uma lo fo lan tatu tel no le tino. E fo i malona fai unga. Le conclusion o tusi. Fai ulavala il fatu fa ma lo faanga. Fa mnianga le apostolo il au pele i Roma. Na e amata tu le mta upu su lima le fai upu su mal fa. Ia si o lava e le fai unga o le mta upu su le ono mta upu muli lea. Lala sa tatu tal noa e le mta upu su le lua. Fai un mta upu su le lua tatu laa e le mta upu su le tolu. Ia ma se, ia ma su le fa. Tatu te fia fa mahe a ina a to tole mta upu es fulu le lua. Ulo ila vainani. Nai vaenga esele tau tele Samoa i lau whaafonga. Ma lau whaalongo le fia fil tau ai o le vaenga tatu le tatu tal noi. E whatau ai. Le vaenga lona lua le tatu tal noi. E whatau ai. Pe whape whiona e ola i le tala le lei. How would you apply the gospel in your life and my life? How can we live it? A whiona tatu wolai. O le gospel a po le autu o le tusi a Roma, po le tala le lei ma mta upu silsili, mta upu whale tua, theology, principles, teaching, doctrines, everything. O lai ei tu tonu o le mta upu lea, leo o monta tu tal no, le vahenga mua o le tino. I nganga ei le, hao o nga wha, hatu spa, ia o mana mana o Paulo e tala noa tuai, e winga i le tatu autu, ile autu o le mafuanga, amine le autu o le manatu o Paulo na laian tusi, o le taua mi o tonuina, ile fatu o tua. E a tu fo sisi whapunga. O le a mi o tonu o le atua, tatu te maua ile fatu o tua ya Keriso Yesu. Papu puina lupu e tasi o le taua mi o tonuina. Le lai, tala noa tua i Paulo ina mata upu, na mata upu e sumal tasi ile theology. A le la ua, wa uma lontel no Paulo ile upu le tua ma o onga mai le tala le le tusa o mena o ina ai mai maua mai ya Keriso Yesu. Fa mai lo Paulo. E fa pela ona e olai ile tala le le wa uma na e fa longo ia. Ya uma tu fo i tatu te ia lang ngana vole tatu fa pe wa fa tala le ina le nu. Se si whapunga, o le tala le le nu. Pai fo tātou ave i Samoa, ma sainu tātou whaalongo whapea, ua whaatala le le ina Samoa, o le tala le lei, tasi walu tolu o atu le tala le lei, ua ova ma le se lautau sanga, o le tala le lei. O le fisili a lea e te tau pe ono tātou fisili ai. Pe moni e a lea whaupunga ua whaatala le le ina Samoa ona o le matautia ma le matango fie o le tala le leina aluatu ma le missionary o Ione Miria, Williamu malana au waa. Ua whaatala le leina moi ea Samoa. Ua hola i Samoa e tusa o le upu lea. Tia, na ia te oe le tali. Na ia te oe mau e tofu alatangata ia malana tali. Wa ile wa ainga ma le tūlanga ile tātou wa ai le mele o e Samoa. Fale salo loa le atunu o fupa pa e tangata uma ile aso sa. O tangata uma. Salo le se sa, salo a tele se pasene o sa mo ele lotu ile aso sa. Salo pe nga se lua pe tolu. A sa mo le nu fai mai ua fatala le leina. A le fisili. O tu sai ea ma le soifuanga ma le olanga, ma o langa o lo o lai tangata. Ele ngatala o Samoa ia lau le elena tātou whiola mai. Ai so se mea e alu ele Samoa e manatua ia o i Oltans ke Shano. O atu le upo le tua ma le tala le lei o sui ai o ia alfisili, o sui ai o lai, o mwhai o no lai le tangata. E tusa o le tala le lei. O le winga tonu lava lea o le na nau ta ingo le apostolo Paulo.
Wa lai o nei whaatau ina nei mata upu e tolu. E whaamatala tua ili tā ua o le me tau ole. A whaiwa e whalongo ili upu. E tau ona e o lai pe a whaiwa e taliaina. Langa e te taliaina lo le upu wha whaatala le ina oe, le ringa. Po sui e le tala le lo sui fua. It means that Lord Jesus is the Lord of your life. Because he's the Lord of the gospel. O Yesu o le ali I le o le tala le, o ia o le o ngā tonu. Jesus is the essence of the gospel. Ia, whengo whianga mai, uwhatala leina sa mo, uwhatala leina nei ainga, uwhatala leina, o ako kala ilisi mea, uwhatala leina nei ainga. Wa umana mātou, wa mātou loa, ele whapunganga o mātou loa, o levan mātou loa, Yesu malantala lei. E se ale I loa, e se le ola ai. E se ale I loa, e se le moni o le, ta lia moni o le li o le tala lei. Ma ola ai. La. Ai vai foi la ia I le fisota. Inga malmatanga o fio le whaata atia ine la apostolo Paulo, o lantusi. Ele o aluma maua la apostolo. O lai a mai alfa ata ita inga I tangata lai tutonu o le lotu. Tangata lai tutonu le kalisia. O tutonu le kalisia isa. Ai vavai ai I whaiupu ia le na tātou ngata I le vaso le ntene. Whaiupu e ono, fitu, valu, iwa. Na e tala noa tuai I mea lofa. Le tātou tala noa I mea lofa a le tua. O ia tufa ina tutonu le kalisia. The gift. So la e whai mai Paulo. O tau o tangata e whaulinga mai o ngā tau mawal tala le lei. Aisa, ngau tau lo lotu tutonu le kalisia Kirisiano. A watu e la apostolo Paulo mo le wingo le tāua. Awane I wha maululunga. O tau ni mea o tau loa. O tau mea lofa. Awane I wha tustu saina. Pe on tātu whaitau ina whau poe tolu. Pe awane e manatu o sili oe. I seisi. Tonu le kalisia, tu tonu o tangata ele o whaatau tonu se ainga. Alai whaatau, lai tusi Paulo. E o moi sa o ale le tāua o meo le o langa Kirisiano. O tonu le kalisia, le ainga whale nganga. Le iei tonu I. O mea lofa. O mea lofa ne. Nai whaatau o mai le apostolo Paulo. Le mea tau le whao ngāla o mea lofa. I le loto maulalo. Ma le lofa. E lua mea e whao ngā e le tangata lana mea lofa pe a whai. Wai tufu maa tātou. Ma mea lofa. A wani e whapea mai uso, mtua whine e leisa o mea lofa. Tofu tangata lava. O whātua tua I le tua. Ia ke riso Yesu. Tofu tangata ma mea lofa. Sa le tele o lola o mea lofa, alanga tele o sa ili ai. Ai tofu tangata ma mea lofa, a le whai mai. Apostolo Paulo. Mai I perfecta. Mai I ti akono. E ia o ia po whai a aonga. E ia whai al whai vole a po puai. E ia fōa I mea, ma le matamau, e ia o e pule. Mo meo managers, e ia tangata I tai, mo pule wingo tangata, e ia tai tai. E le ngata lea, e ia tangata e whai mea lofa, I tu tonu o le kalesia. Ma ia whaia ma le loto fia. Whai unga o le whai upuna e valuna e. Mo whai upuna lo mai ai. Le ata o le tāu o tu tonu o le ainga. O le ainga Kirisiano le ainga whale nganga o le tino, the body of Christ. Ia ma te ulia fwela nei mea o mea lofa. O mea lofa na mai e ati na e ai le tino o Keriso. Ia mai e wha ato toi na ai le au pa ia. Aisa, ngai e tu tonu le o nga fwela apostolo Paulo le Efeso suma le tasi alono fai upu. Efeso e wha fai upu suma le tasi ma suma le lua. Lo rei ufa pea, nei e tuui na mai fo inisi e fai ma apostolo. O isi fo i e fai ma perfecta. O isi fo i e fola le tala lei ia po o fai evangelia. Mai o isi fo i e fai ma leo ia po o le fai fi au. O isi e fai ma o po o le fai a onga. Fa mai lo le fai po suma le lua. Ina ia fa ato atoa ina. It is for the perfection of the body of Christ. Fa'ato toi nai le aupaia of the saints, Le aupaia.
Whamailo le whaamanga le whaiupunga. La tau te whaia le ngā luenga au auna. Luenga serve each other. Le ngā te serve le tu au auna I le tua I lau mea lofa. A e whata ua e paulo le mea tau ole ngā luenga au auna. O lau mea lofa te au auna I lista ngata o le kalesia. Te au auna I ma le loto maua lalo ma le alofa. So se mea te utala I paulo I me ta o mea alofa whalenganga. E alu ea ma le upo alofa. Aisea. A fui tala noa I Koronito. Koronito mo mol Koronito mta upo suru lua. Tala noa I mea alofa le nganga o lo I tono le kalesia. Lai tele mea alofa ai whatala le kalesia I Koronito. Ai o tu fai upo suma le tolu. Fai mai la apostolo Paulo. Se pe te tautala inga ngana a ngelu, ale langi. Mai se pe fia ni au mea lofa I ai, ma matautia mea lofa matautia wa ia te oia lea nganga o lea tua. Ai a fai e te lea lofa. Lea lofa I lea, lea lofa I lista ngata, nai wha ngai, langa o lau mea lofa e au ngai I lista ngata. E au ngā lau wha malolo, I wha malolo I lista ngata. E au ngā lau fautua, e au ngā mo lista ngata. E au ngā lea popoa I le tau mai I mtato mtaupu. E te au ngā I lista ngata. Pa mai lea. Pa mai e pe o le pa o le sume palo tangitangi. I le pa o ma le leo kele o lau alanga I le whao ngai no lau mea lofa. E pe o le pa o le sume palo pe a whai e leise a lofa I lau loto. Te moni e lo lofa I lista ngata. Na. Ai o me le whai unga le mtaupunga suma le tolu wha mai. O le wha tua ma le wha moe moe ma le lofa a o le me silio nā mea. Ia kako mawa folu wha tua ma le wha moe moe o upu e mutua mtautia. Ai wha mai paulo. Ai a wha tustusa ma tuu le wha tā waina e ala le wha ngai no mea lofa. E sili ale a lofa. Love is above all. Sili ale a lofa. No ringa e tāua tu tonu o le whanau o le tu tonu o le kale sia. I le tāua tele o le mene o le alofa. And that's how we live. Le kau ke kalongope whaafenga e ola. I le tala le leile o umana e whaalongo iei. E whaafenga e ola I tu tonu o lau e kale sia ngai te olai. Ngai te ngalue ai. Whaafenga e ola. Whaafenga na e soifua ma whao ngā le tala le leile whamau suia oi. Pe a whaie moni a ua o ngāle tala lei o tātou o langa whalenga. Usam tō whawhini. Whamailo leo le mta upu suru lua a le whai upu iwa la. Whai upu iwa e o le whai upu suma le fitu. Nā lai to e a pōpua I mai le apostolo Paulo. I kerisiano lava I tu tonu o Roma I le kalesia. Le whai mai ua. Wha evangeli e ina po ua. Wha tala le ina. I le tala le lei. Whamailo le whai upu iwa. Awana I whaatanga lofa ia ino le leanga. Ia pipi I le lelei. Mawhau whau I upu I atu waitauina. O la popo I ngā Paulo. Whautua atu Paulo. E whaapea lao na e ola pe a whai wa e maua le tala lelei. This is how you apply the gospel. How you live the good news. Mei awana I whaatanga lofa. Lalo winga o nā mea awal whaatanga lofa. O le winga o upunga awal whaatanga lofa. Aua le lofa ai whaafiami o tonu lo lofa. O le upu wha Britania o le hypocrisy. Mo le lofa wha ole ole. Le lofa wha lata. Pa mai Paulo, there is no place, e le aise ava noa o le memeta o le whaatanga lofa, e fōlinga mai a lofa, ai pe pelo le loto. Ai le moni le lofa lai tonu. Ke loe, ia lofa wha pena. E ata mai e whai foi se mea, tonu e whaatino se mea, ai le moni le alofa. E whaatino le mea alofa, ai le moni le alofa. There is no sincere love to use the gift from God. Le ai, whai mai, ino I le leanga, ai a pipi I le lei. Ia whiwha pale pale ai I le whealo whani oso. Ia tausolo mua o na ava o le tasi I le tasi. Aua le wha vai I le feelinga. Whalongo soo a ia upu. Ai ele vai tau I le. Mta upu a toma I lo le mafuanga ngā leo ngā whai e paulo upu ia. Nga I lo lea.
na lana mafuana fai e Paulo wa usi upu ia sel me whalong so e sifi e si mai e quote mai e tangata me se fai lau e sele mane o ia upu au al wha vai le feelinga la le wingo le lea mea o le vao oe malisi tangata au e te wha vai i le isi uso feelinga ma losi le loto o le upunga ma losi le loto fa maltu supa ia wha Britania. Be fervent in spirit, fervent luinga, o loa nganga, ia moni loa nganga, ete ma futai ma e au nai, i leisi o uso. Langa ngai pi tau mala i titi mai ngai le whaasa moa dato, whe mai, ia ma losi le loto, le winga o le mea nai whe mai ei. O lo tautala mai, what kind of spirit e ko ngeki ei oe ma lesi o uso a tangata. O moni lo a lofa i lesi tangata, lo loto lea. Tala no ele meka o le spirit, o le ola i tu tonu o i tātou, le nganga. Wa ola le nganga o le atu i tu tonu ia i tātou. Wa suia a tātou, wa oti tātou, a wa ola le atu i tu tonu i tātou. Pe ona whai mai Paulo i a kalatia e lua, lona whai upo e lua sifuru, whai mai a ua otia, a o ke riso, ua ola i tu tonu i atea. Alo inga mai Paulo, ua oti lo utangata, tuai ma lo utangata, o lo utangata sa tumu i vai vainga. So, I am no longer leave. Sisi wa apunga wa pea Paulo. Wale tu e ola lea nganga, lea na ola, i tu tonu ma control ina, ma pu lea ina Paulo. Ai ona ua sau lea nganga o lea tu e tu tonu ia Paulo. Wale toyo laila, I'm no longer live, but Christ lives in me. O sui la uele atua. Sui a o Yesu. Wa o fai ai melelei. Mai au le wha vai whilinga. E maa losi loto. Au nei leli. Au nei leli. E te au nei leli. O lo servinga leo listangata. O lo servinga o listangata. Male ma whataua mea Paulo i ma whatanga i tonu le kalesia. Ne fellowship i tu tonu le kalisi, ese le tāua, o le au auna, fe pale ai, le upunga le nfa mai lunga, fe pele ai, ai le leilo uso, ai le leilo tu fine kerisiano, au le tau i misa, au le fiutai, au le faipona, au le ino, au le mataua, ringa lai mai Paulo. Tātou te olo i kongo le kalesia. Tātou le ainga. Ainga tasi. Si vesili ala oi tu tonu ola ue kalesia ngai te. O le asauva ai i tu tonu ola tau e kalesia. Vesili fo ia ui i tu tonu ola ue kalesia le ute lotu ai. Le asauva ai i tu tonu ola mātou e kalesia. O iei le mea leo le wha pele ai. Wha pele lesi. It means e le wha pekango e si. It means that you edify your brother, edify your sister. Tau whai e ati nae, so soani mai te alofa moni. E maa fōu mana mea, ona le moni o loa lofa, i lisi tangata o le kalesia. Ma te uri o le tala noa mai Paulo, o tala noa mai fafo atu o le kalesia. O le sim tau pule so, tala noa Paulo, ile maafutanga le tangata o lo tono le kalesia. Ma fafo. Ia po le kalesia foi. Our relationship with the outsider. Au I le whapi toa me alta noa Paulo. I ka ngakara I tono le kalesia. Au te whaawai vai le whiringa I lea. Piod le rua maafutanga ma lisi tangata. Awangi I esia o ona. E tupua e le vā o e ma lisi so se tangata. Wa kongo mengio e kalesia. E kele ainga whaimo mengio kengi. Whaimo meo whainga vaenga. E malosi ai le me voile le fa silsili mo le favoritism e fa ia ka sili a oi favor ya oi mai Paulo ele ai se ava noa o na me uma e tono le kalisi ai sa fa mai au ke fa vai le feeling te lo ngai te tala upu ngai lo fa mai Paulo au ke fa vai le feeling ia o ia for yourself angai fa mai Paulo au te fa vai le feeling I le ulova ai I lisi tangata I le lua maafutanga.
Awal fa vai fil nga awinga fa yo yese me o kau fa le tonu mo le stanga to le kalesia awa te fa vai vai e ilo uso feelinga luinga fe so tai ai text vili ai awal ko so engi me kupo ya ki le kau e misa ma le leanga le va ai fa le lei manu o lo o ilua i lunga o le ala Tamaia oli le fa moe ia ono sai le pōpuanga, ia fina finau e le te talo. Me umanga e mai paulo te ungu whai tangata e tono le kālesia, mo isi tangata o le kālesia. You pray for one another. Wha manatu iai, olo iai le wha moe. Oli le wha moe. Oli. E le ngā o oe o le wha mai paulo te oli. No. Wha mai paulo. A e maua le si uso, kouki oli wha atasi e sea, o ngātou te ola i tu tonu o le e ka le sia ke riso Yesu. Tau te oli langa paua leo le tel tonunga. E iai le wha moe tu ato leoti. So, we must be proud of our belief. Tau tātou mita i le atua ono le tātou tel tonunga. Wa tele o tel tonunga. E o kiloa uma. O iskai ko unga fa mai o kiloa. A le liu manki e ke liu povi ke foi le ke liu isi mea. A o tātou le e kako ke le liu ngi meola po ngisi mea. Tātou te toe ma futa ma le atua. Me ngan kol wha moe. E tau mai e paulo. E ele wha moe. There is a hope. So stay me antala noa le wha moe. Antala noa i le lumanai. O le hope o le mea e le lumanai. A le tala noa mai paulo i oli luinga. Kako ke Wai whapalenginga mai e paulo me. Umang tal no mai luli. Ai follow mai ai. A le aka ko kio lai popuanga. Ka ko ke popuanga whatasi umai tono le kalesia. Pea ho mai popuanga. Lai whamana tu mai paulo. O tono le kalesia mal savalinga whalengang. Ei ai le oli. Ai fo i mo popuanga. E le smooth ai. Le ai. Whamal mole. E le whapea. E ata te mi uma ma oli te mi uma. At least we have the assurance that we have a hope. And Paul encouraged us to remember that we must live in joy. Be joyful of the hope. Ia oli le wha moe. Ia ono sai poponga. Be perseverance in persecution and affliction. Ono sai I poponga. Ela foi mai Paulo. Ele leia me uma kai mi uma le lang Cristiano li I so kongo le kalesia. E taimi e wi e poponga. Vai lo so. A o mai poponga ale foi mai. Fi nau fa tasi mai si Cristiano le talo awangi man malo sa tani le va. Ele va I tono le kalesia. And this is it. This is what Paul's trying to encourage us. On mele lem na Paulo e amalo si mai tato. Pe feo no tato wolai. Salo lo le leia e Paulo. E pe e o mal teminge. El tato a un pulanga ma nei centuri tato e. E ali vai inga e pe o vai inga na ele kale si rom. Aisa. E pe pese el tala le. Ai lem fainga olai. E pe pese fa ma ufa tala le na. But they can't live it. Venka, aisa. Feo lolo taimi o le kalesia le anga kusi e Paulo I le kalesia Roma. So le ngasu le ofa popo mai centuri ngeu tatu I le meole. Temptation. The variety of temptation. Ola le kele o ko inga fa so songa ma le leanga o le olanga le tatu I. O le tele a o le umi o soi fuange. O le mafia foi le o le. Tia o le ami o le anga ma le sala. So kako kele ole se olanga foi lea e fifi le mu ma e sao ise meta o se paie fa le nganga po le matala. No, we have to pray for each other. We have to edify one another. We have to encourage one another. We have to exhort your brother and your sister. Fa ma fa ma fa ma losi. Ile si o uso Cristiano. Aisa. If ai na ilo akalosa kan to e tau ale o tātou, ma tātou tau e misa. E an whamai Yesu I lisi upo lea leng tau tano e lisi po. E whape whiona to e
Ngo fa mai o le pawa pele se puro le fa nga Yesu. Mai lau li ia. Mai Yesu e fa pe fea ona toe sawa le pawa o le malo lava le toe o so fa i le pawa o lo fa fea sa pele se puro ko e kuri se asa kangi le sai ko ngole o le tangata le ai le fa pena. O le mana o le tua ta tu te tuli ai le mana o le si malo. Ai le sau le mana o sa tani ia fatinga inga ka ko tatu te fiu e fio ese mai ai ai o la control tatu e sa tani lo na mana malo na puli a o tatia ma le whaonga ina le pule ma le mana o le malosi Cristiano na mai e le atua le mana o le malo keriso e mawhai ono tatu whape atu i le tau e misa ma le whiwaiwai hai ma mea ma all the strategies of Satan. Those are all his snares and tricks that he is trying to destroy, demolish, whaleanga, awana me umanga. Those are all his snares. On tonga fiti umanga e whai e tau wha tupu se mea leanga i tu tonu le vao, listangata ma listangata i tonu le karesia. E moe, kawa i misa. Ia, wha maa vaya ia malisi, ainga i sea. Wa le mwhaiona na maua le mele fa mai paulo. Se ola le tala le pe afu to fa mai wo to fa tala le no to maua ke riso Yesu yo to wolanga. Ma wo to sui mai le aitangata vane le fiafi. O to le to aitangata o to le fai tu sa ma se o ko fa ke risia ia e mo wa ko le aikanga. Ai le tu wal tu ina nau. Ai le tu wala vale. Le me o lo fa pe na on fi ia ile tu ina nau o le olanga. Amen. Ese la le taua telefo le usum tu va fini. La ya popo ai mai ai la apostolo Paulo na. Telo e taua le foi po suma le fitu. Fa mai ia tufa atu ni au to mea foi po suma tolu. E matitiva ile au pa ia vai. Tono le kalesia. Ia tau sisi ile alofa i tangata ese. Ia fa manu ya tu ie fa sa wa mai ya tu to. Ia fa manu ia lava. Ai aua le fetu. Suma lima, ia o to oli whaatasi mai ua oli. Ia o to tangi fo i whaatasi mai ua whetangisi. Aisia, e lei ma se ka le sia i lalo le lale nei, e lei se taimi whekangisi ai, e le whetangisi ai. E whetangisi uma e iei whawhita auli. A whawhita auli nga, ki o fo pēr whai se whawhita auli o se so whai au, po se se ka le sia, ai ata i ai. Wal tele na o na tua o Samoa. Ava tu pa ul foi fe au pe va tu fa le tonu ste a kono pe va tu fa le tonu le stanga ta le si lotu po va ko vai o ye ya se me o sa se mi se ngai tanga te ilunga le pito ilunga na atalea ma amu ma fai ki o fai isa e le fa pe na se tanga ta o fa tala le ina wa ulu ye le tala le leima le upo le tua se te ono ta tu fa no ai ka ko sa mo e aka ia e via That is wrong. Wasea na mea. Tusa ma o onga la apostolo Paulo. Mai tatu oli fatasi. Ai le ngata oli fatasi. Tatu feta ngisi fatasi. Let's lament together. Not only we enjoy together, not only we are joyful together, but also we lament together. Tātou te tangi sāwa tasi. Pe ai ai ni whawhita au li tono le kāresia. Mai sumalono i ngāta stasi o tō manatu. Awole manatu i mea silisili. Mai awole wha maulunga. Ai ia whewa i mai ua wha maua lalo. Awole wha fia popoto. Oka. So le pā kongua i o ka whōlinga upo la apostolo ka ngofo i lalo ma ka whapea. Wow. A whai uma e tangata Cristiano Samoa le mengei. Sole. Ke le lopo la almela koe kawa i misa i e ka lesia. Te le lopo la almela la inkoe whakau wafu le si e ka lesia. Isa. Iwi anga ese vaenga o tino Kiriso. Ai tasi. Diversity, but unity within diversity, it is possible. Na sumal fitu, aua le tau i atu le leanga i se tasi. Se tasi vea?
kongo le kalesia. Mai ia sau niuni mea e tusa I luma o tangata o malava. Amen. Kaukia. Na. O le apopo inga la apostolo Paul. Fata ua mai upu ia. Le upu neinga o fai atoi. O le alofa. E alofa ai fatanga alofa. Fa mai aua le fatanga alofa. No ringa a umo na tātou wha longo le upo le tala lei. Ma o tātou wha tua I le li o Yesu. Ma ua ola fo ila le atua I tonu tātou ala ia keriso Yesu. O le fisit, o le ala le tu ai ngā ola ua tauon tātou wolai. Fatasi maisi o uso kerisiano. O le tali. O le alofa moni. The answer is sincere love. Le alofa ai moni. Ele o le alofa a o le alofa fa ole ole. That's hypocrisy love. The kind of fake love. O le alofa ai pepelo. Ele aise tulanga o le to inga alofa fa pena. I tu tonu o le kalesia. Te loi dei fai upu. O lo apopo e mala apostolo Paulo. Le ngata fa ua le alofa. Alai fai mai tatu wola fe alofani. Live in harmony. Tatu wola consider one another. Pa ai le siuso. Pa taua le maftanga I tonu le kalesia. A le la tala no mai Paulo I tu tonu I le vaenga. Te lo le fai upo sumal tolu. Sumal tolu e ngai. Ia sumal tolu. Ngai fa taua mai Paulo. Ia le meka o le hospitality le ufa Britani. Al meta o lo tali malo le lei e ala I lo alofa. Ma lo wanga le lei. Fai po sumal tolu. Fa taua Paulo le mena I tu tonu le kalesia le alofa ma le anga le lei atu. Isi tangata e ala I lau tali malo. Wa e invitinga sisi a inga tu nai. I le sa. Sel manga I ol ngā mea pa I tonu le kalesia. E loa I ngā le kalesia fe alfani. Ia, e a fo I invite le si ainga. Ia, ma fo invite mai. Wape ngā fe ase si ainga. They build one another. Kalangoa ngā o mea tina e I o langa. Ai le fai ko ngā e mui e le si ki ngā ma le si. Ia, man for course fai fe au ka alo fai. E tala no e build one another. Me ka o tali malo. Na po toi fai te unu fai po sumal tolu. Fai ia tufa atu. Ni a outou mea I le mativa o le aupa ia. Te alofa I ai. Te loa o le whataua mai I le apostolo ma meta o le alofa wha le usoma te uri foi. O le upo alofa. E whai tu ai ngā alofa. O le alofa e ta o le agape, o le godly love. E whaatino le alofa o le atua I le meta o le fohai. Na whenei fo ina mai lona alupele tō tasi. O Yesu Keriso. Ina ia o tātou wolai. Whape lava o nā alofa mai o ia I le langi o ia awina mai ai. For that he gave. Au mai ai lona tali pele tō tasi. Ina ia le whano se tasi whātua e a teia. Ai e maua leo lai whāwau. That's godly love. O le alofa le tua. E le si alofa e tau o le storch. Le upu e leni upu neu tu whae tu alingana e leni. Opo le stoke. Ringa o le meka o le parently love po le alofa wha mātua. O le alofa wha mātua la. E whaatino le me tau o le provide. O le winga o le upu tama, the provider. O le tama o le na te fo le saunia ma tu atu mea mo lona ainga. Tu ua le mea ai lunga le laulau. Me langa tau o le mo le alofa wha mātua. E alofa I ilana whanau. E ringa ta fo leo le whanau I mātua. E la malisi alofa e tau o le eros, upu e leni fo. O le eros, e leo se upu le lei. Sa wele upu le o le erotic. Ia po le tūlanga, ia o wafa leo ngali. Ai ele whatinonga I le tupa ia o le alofa lea, le wā o le tane man fafine. O le alofa I le wā o le tama I lana wā, po le teine o whaipoipo I lana tade, o le tade I lana wā whaipoipo.
le lofa la le ia e whaatino me te o le whaatino e whaatino i le whiusua inga po o le moe whaatasi o le mea pa ia ma wai le whanau o le whaamnianga le tua amen ai la ma le lofa lona whae tau o le upu eleni o le philos o le philos upu wha inisi wape o le philios luinga o le philos o le alofa wha leuso le upunga philos e sa waile ingo le kalesia foile o Philadelphia Philadelphia le tonu o le kalesia foi e fitu le tuze whalinga o lona winga o le alofa wha leuso o le winga la le alofa wha leuso e whaatino le memeta o le alofa wha leuso i le me tau o le foilea o le foa o le ngale tau lea fo i le mele whaatino e mita i le ni do lesi tangata e foilele fo i a watu e lesi tangata a ngai i lesi tangata o le mea ua e foai mea ua e foai atu a ngai i lesi tangata e mawhai ona e whamai e te alofa i lo uso ai a le aise mea e te whaatino ina e le moni lo alofa e le se alofa moni i le alofa lea me le upu lea o le philos luinga o le alofa e whaatino i le mea ua e fua ina tunga whaasātau ina e ave malesi tangata e mita i le mana onga o lesi tangata mea tonu ala lea o le etala no mai paulo i le alofa le tu tonu i o le alofa wha le uso o le alofa wha le uso o le mea ua e fua i atu e mitai le need o lesi tangata a o mantua le upu e le upu tāua i au na o tāua tua le muli ai o le winga ngā le wha tāua ina o le alofa le wha le uso o lo awatuina o le alofa moni a le uso e whaatino le mea ua e fua i atu ina i a tali ai i a lona mana onga po lona matiba wal tele au tātou a vai mataulia la o le alofa le ele na o le tangata e te masani ai pe na o le tangata e te fo e te iloi tono le kalesia po tangata o lo ainga o le winga lupu lea e te alofa so se tangata te alofa i tangata ma lela e tala noa mai paulo e le ngata e el te mita tu o tuai i le vaenga le tala noa mai i fafo atu le alofa i fafo atu a o to tonu i le kalesia o le tala noa mai paulo i tangata i tono le kalesia o le mele taunto wola i tono le kalesia i au tou fetufa tufai o ia lena o le upo o le tufa fetufa tufai ia po o le fo le wo fo le mele na fai le kalesia mua lapa ina ua fito a whaatua le kalesia i le amtanga le centuri mua o tono le kalesia sa lato au mai mea o tu telefa mai wa mai mea i tu tono le kalesia tangata maulurunga mau mea wa mai ala tu foa i mai mea tono le kalesia o tangata mau lalo eleni mea wa mei mai lunga a wa fa manueina i fa amnianga aena na tele mea luinga fa mai wa in common wa kukusa umalato aisa ona ole foa i tele o tangata ina ua ulufia le nganga pa ia ma foa i atua lato me tono le kalesia me tonu lavalna e tau o le thilos po le alofa fa le uso e ave fa taulanga ina ua e foa i se mea ua e avatu ina ia mita ile mana onga o lisi tangata te le ave ona fa pe te masani ai te ave so tangata na pe uma le mele a po e mele apostolo Paulo o le mele taunu to wola i tono le kalesia i o to alofa le tasi fe alofani ma ia vai lesi ai le mana onga o lesi ia so soani e tu ia watu e sina la to fatau watu e sina me ai watu e sina me amese nai tina no fufua mana la tu fanau me fa penga o le responsibility nga atu tonu le kalesia ia le ngata foilea ia o le senga o ti akono
Ia, ma le pulenga le kalisia, eva aina I tangata whapea. Tangata mātu oti, na I tangata unofo tu otasi, na I tinamata mātu tua, o le lato matafa ioi na. Tausi malo, hospitality. Tusi alfea ngai ngalon ta upu e lua li Yosua, olo Iese tala, ele fine fo leo ra avasa I tali malo, isipai e Peru, oka le matanga o fio le natala. O le fine na I whaalongo le matau tia o le tua. Ai o maisi pai e le te tauna tili e ina e se tangata o tonu I riko. Ai tango le fine lea, whamau le fine tali tani. Tali malo I tangata o le atua. O le ale mena iai, na whaaola e le atua, le ainga lea. Na pui mai whaasalanga moni mea e ono o iai pe ana maua. Ai alo tatu lo ra ava, o ia leo le tupu anga o lo tatu o lii o ke riso Yesu. Ai vava ia le tala, sausawa le tala, tau mai ia Naomi, sauanga ia Ruta, ia ma poasa, e ma tupunga mai I le fafine leo ra ava. Ai sea o le fafine tali malo. O le fafine onu ese o le fafine Yeriko. Ai na tupunga mai ai o le tupu anga. O le whaasolonga mai lava le na, mai a Abrahamusi, o mai lava. Ina tupunga mai ai lo tatu o lii o Yesu Keriso. I tupu anga nei ala vea I maraava. Tatu wa ile profeta Elisaia, ia lena vatu I ele fafine, o tila na tane, fafine mativa, leisa na tama. Ana saule au na le tua vatu I ele fafine le neo lo ile lua konito, lo ile lua le tupu o lo na mta upe fa le tala le lea. Vatu I ele room, le potu I le afea ilunga e nofo ile au na le tua. La almena tupu ile fafine lea, na mawala na tama. Ina ua ia tali maa lo le leili tangata o le tua. E uina otila na tama, a ina ana toe faalia ile matautia o le atua o Elisaia. Ina ua toe faatu mai Elisaia le tama le fafine lava lea mai le oti. Ma tautino ele fafine le nei onu ese, o le a ia ta puai ma au na ile atua o Israelu. Tali maa lo. So ese le tau o tele ole me le tali malo. Le fa mai apostolo Paulo ma ai le lei le si tangata tali leia ma vatu mea ma le si tangata pe a fai o tele ni o mea. Fai pos ful mal valu e lusu mal tasi ia na fa tau mai la tatu le nofo tele umina le vaengal na lo fa tau mai la apostolo me tau ole tu ule tau I masui e fai le tua. O ilo e Paulo tono le kalesi e Roma, o le tele o le anganga, taui masui. Taui masui e lesi, le mese se e lesi, a ele mese se, i o taui masui. Na fe mai Paulo, a wete taui masui lo uso. Tu o le taui masui I le atua. Leave the vengeance to God, but you love your brother and your sister. Aua. O tātou tau I masui. O le tau I masui o le mea le tua e leo se mea le tangata. O le mtau pa sumal tolu. Ia matau lia fwoi, ia nāla e wha wau I loa la apostolo, le mea lava le ta o le vāwhea loa. A le lau tal no mai I la apostolo Paulo. O le tal no mai le vāwhea loa I tutono le kālesia. A lau tal no mai le vāwhea loa I o tangata o le kālesia, ma whafo atu o le kālesia. Whaatau ai le relationship with the government whainga mā lo o lai ai le kālesi tu tonu o lau whanua o le mā lo. Ia ai le ngata whoilea. O tua oi. Ia lela o montal no mai Paulo e winga I tu tonu o le kālesi e pe on tātou tal noai. Au leu tal no e winga I le mawhitanga I whawhatu. Whaatau ai le whawhea loa I mawhainga mā lo ma tua oi. So mai Paulo. Ia whaalo I whainga mā lo. Fa mai la o ngā Paulo, awa o le pule. Fa mai awa o pule uma e au mai le atua. E whai ai mā lo. E te taula ona, fa mai Paulo, e te taula I Kerisiano, ona o lato langoina whainga mā lo o loo no nofai. So whainga mā lo lava, e mea ka o le silver law.
civil law lo winga o le tula fono o le lau ele. Tula fono lau ele e tau na ustai ai ia le kalesia. Fa pe fo no fai Yesu le lango Yesu o le malo. Le malo Roma e sa pe ona tau te tau ati ai. O le fai upo mua la, o le fai upo e fitu. Na e fa tau o mai Paulo, ia na upo mai eu su stai tangata uma, fai upo mua. Eu su stai tangata uma i fai pule silisili. Ia sisi fa uponga i tangata o lo te ia malo. Awa ele eise pule pe ale mai le tua. O pule umalama o lo fai nei. Ua tuina, ua fa tuina ele tua. Mai ole nei, o le na te i le pule. Ua te o ia i le sao ninga le tua. O e te foi e sala lava i la tau. Awa o lii, e le se faa matau i la tau. Ia po tai o malo, fa mai. E le o sisi pala aim tātou fe ai pe faa matau i la tau. I a mio le lei. Ha upo Paulo. A mio le lei a tātou lei, e le tau tātou matatau. Pe a fai tātou te lango mo tātou. Tu i au tafa o le malo. Fa mai, na o e a mio leanga. No inga na o e a mio leanga. Ia e o e le pule sa wa ale malo. Fa mai o lo mana o ea. Ia e le fefe le pule. Fa mai ia e a mio le lei ona tau le lei a mai lea o oe e ia. Mai Paulo le kalesia a mio le lei. Onga tau le lei mai lea e le malo o oe a mio leanga. Ua mai la le malo e whaile whasalanga ma le pule ia la tusa ma la tu la fono. Awa ole au na ia le atua. Oile fa mai Paulo la au na le atua. Ole pulenga le malo. Mai Paulo. Ole pulenga le atua. Ole pulenga le atua. Ole malo. Fa mai ele lei ai. Ai a fai e tea mio leanga. Ia e fefe ai awa ele fai fua e ia lana pelu. Ele o mo mai fua le pelu o le malo i e a mio le lei. Na o e ke e ma mio leanga. Awa ole au na o ia le tua, oi, le malo. O le na te tau i atu le to sa i le a mio leanga. O le nei, e te tau ona usu stai, e le ngata ona o le tosa, ai pe tai ona o le loto fua tiaifo. O le mea le whaipuon, o le mea le foi, tau te avatu ai tau langa, awa o au na i la to o le tua, o lo fina finau i le nei lava mea. O le nei ia avatu i tangata uma a la tō mea o le taulanga i e ua te tau i e le taulanga. O le telo i e ua te tau i e le telo. O le matau i e ua te tau i e le matau. O le whaaloalo i e ua te tau i e le whaaloalo. Mai Paulo, whaaloalo i le tu tau i e te tau i e le whaaloalo. O le wha te tau i la, pūlenga le malo. Pūlenga ni usira le tātou te nofo ai. Pūlenga sa moa lanu nofo ai na i o tātou ai ngai sa moa. Mai awana ia te o tau se mea tasi a se tasi tangata ai tau lava o le whealafani awa ai se alofa atu i se tasi tangata ua ato o toa na whaia e ia o le tula fono. Awa upu ia awa le mulilua a lui whaale i lalo. I lole le e Paulo gusom tua whawhene le e fiafi. O se whawhita auri leo lo e tono le kale i si Roma o se vai vainga o tangata iuteia a misa tangata iuteia. O le te e atu lea i le mā lo o Roma, mana pulenga. Whio lolo nu ese. O tangata iu te e tono le kālesia, tangata te e le mā lo Roma. Mai lua mea, e mā losi e tele le te e o tangata iu te e le pulenga, a le mā lo Roma ia vai teimi, te fo Roma le superpower ia vai teimi. O Roma fo ila le te e tangata iu te, ai lua mea te e le tangata iu te. Mua. O le lafonga, o le tax, ale malo, te e tele iu te e file tax. Lua, o le te e le tūlanga, o le ave ala tu whanau i mo meo au wha military. Te tele le service, e ave tamaiti pe include ai tonu ala tu whanau, te tele le, a mesei, te mi e whaamarusia me e Roma, tangata i awai atu i amima, ko le nginga ma ka penga e mo le amima me whapenga. Te e tele la tangata i uteia.
Ia mantua foi sa tatu ta ua la mtanga o le tatu mta upu tu si Roma. O le tausanga ti a lima wha le ana tula e meltanga ta o le emperor ta o kalautio lo na ingoa. Le sa ia expel inga pe sa ia tutuli e se o matanga ta iuteia mai tu tonu o Roma. Ave ki lia e se umatanga ta iuteia mai tu tonu o malo Roma. Aisa. Ia o ngole tele a fo o le fa o le fa fitauli. Fa fitauli le malo. Ma le te I mea ai e lua. Na olo whamitala mai e la apostolo Paulo I le I think on ngā luenga o lon tau pos fuma le valu. Whai mua ma le lua pia tango e whaitau. E tātou te loa ai. E te le uteia I le mā lo Roma I a lātou tax, mā lātou ami e avatu I a lātou whanau. Le lau whai atu Paulo I tangata kerisiano ia whamau lātou mawaltala lei tonu o Roma. E te tau ona tau stai le pulenga Roma. You have to support. You have to comply. Tau si mea ngā e whai mai Roma e tau ngā whai o ngā maua lea e au tau le manuia man while e mou. E ala le to tongi o go tax, to tongi o tau la whonga, ma wha alo alo I a la tau pulenga. Ya, pena utaua. Sa le tele se fa fita o tangata nu ese le va ma malo Roma. Ya se vanga na ya le fa I unga lava o le nofo inga al tangata neo Nero le so o atu ya kalautio. Pa wanga le vai teimi na tau a faina ia tangata onu ese ina ua o le fa unga o le nofo inga Nero. O le kaisa pitu sili le nami o leanga o le whaasolonga o ngā tupu. Lea na ia a penao na vaitaimi lea lena, vaitaimi tonu ai lena on whasi o tiai pe teru, whasi o tiai Paulo, ea a ua o oi fo ima le tele o popua ngā ina itanga tonu ese o whaasafua le to sa o Nero ia itangata uma, ai maisa ia nu ese ia vaitaimi. Pa mai Paulo, o le malo o se au auna lea le tua, e wha taunu uina le fina ngalo le tua. Al visili, te lea lea e taun tatu visili ai. Ai a whai ai te I ua o tātou tau atu se mea e whai mai e le malo e le tusa malo tātou tel tonunga whakerisiano. O le as tātou me whai. O le as tātou me whai. Ia, a mana tua foi. Mana tua e tau tātou lo le lei. E ui lava o nei pule umai mā lo ne. E ui ai fōlinga mai o matau tia la tu pule. Pea tātou mau fau ia Roma. E leni. Me taim Persia. Papelonia. Tātou e tu e le tuole le ava noe. Pule ai. Pule ai. Pule mai le tua. E ui ai pule. Ai sai lalo lava o le pule a le atua. God was still in control. Ai lalo le pule le atua. E si le ai ama se malo e fia. Tu sape whaonga le atua Nebuchadnezzar. Mai Jeremia o Nebuchadnezzar o le au na le atua. A Nebuchadnezzar. O le kangaka e mkua le anga le amio. E fo le la. O le tangata whapau. Ai whai mai le tua. O la au na. Ai se pule a le tua. Pule le tua le tangata na te whaonga ina. Me fo le nito mumu ele profeta o Sapakuka. Ma tele ana fesili I le tua. O le profeta fesili so. Whai ngō le profeta fesili so o Sapakuka ai se tele ana fesili. E ono le leia fesili a Sapakuka I le tua. Ai se wa e whaonga ina ai. I le nei tupu a miolang. Ai se wa e whaonga ina le malo sili o na whapau. Ai se ai tali mai I le atua. Ea, pule a ul meu te whaia. Lona winga, na esi fia le atua. Tu sa lava, po ai malo maurulunga malo malusi, e lalo lava o le pule a le atua. Lona winga, a whaia le malo se mea e le tusa ma le finangalo le atua, e pei o Nebuchadnezzar ufa maurulunga, ngai wa ai le vao. Ma whai mai o mea umanga ufaya, o mea ngau whaia.
Sa ulo le tua, fa ilo lo no mtau tia. Tani o le lua foi po lua sumal tasi o le iu fa pea. O ia foi na te li ua tau sanga matau e ave e seina e ia o tupu e tōwhia foi e ia o tupu. Why? Because God is still under control, even until now. E o mai lava le teimi le nei. A le fisili na tātou te fisili. A whaila fete nai mea le malo, ma le tel tonunga la o le whana ua le tua. La me whai. E teimi e se ai wha tonunga mai le malo e wha sangatu i le, wha sangatau i le tel tonunga wha kerisiano. E teimi. E poi tātou te iloa i le nei malo tātou te New Zealand. Ia e o lava fo i Samoa. Ia e sea. Ai e teimi na tātou wha longo ai i mea ua pasia i le nei malo tātou te iai e le tāla whea ngai ma le soifuanga wha kerisiano. A reise leo kerisiano e te tauna lango e kerisiano isa. O le awala le na e te taunga latu as tātou demonstration pe latu as tātou te tau atu le malo. Le ai. E le whetau i le mea lea ma le tel tonunga wha kerisiano. E avea luinga e leo se te but peacefully we voice our voice and we reveal what we are believing. Nā le mele tātou tel tonu e tusa ma le tātou tel tonu. E tauna whai atu iai. E le whai e se tūlanga o le solo te e o e ka whasi leo leo riala o mai le awala ma ai mai e ta aufi mai te solo te ia ma fai se misa ma faingi me fa penga ma ku lunga le media e alu file mu e voice e watu le tātou leo. E ma tau le fol tu sanga luenga mta upu e whalo i ngai se vaenga mta upu e wha. Sa tau fia i e tangata ta i uteia le au, you know, au staulang sili. Na la tu tau fia i paulo. Au ane i toe lau ngaina le suafa o Yesu i so se mea. O le pulenga le a i uteia le malo i uteia. E le o Roma a i uteia. Whaasa ona la unga paulo. Ia maa o se whaatonunga e nei loe paulo. E whaasanga tau i le tel tonunga e tusa maa o onga Yesu. Ai maise ai o le polo a inga silisili a Yesu o loo i le mateu e lusu malvano. I o to wo atu e tā lai inu uma le tala le lei. Paputiso atu le suafo le tama. A le whamela o li ia. A wangi koe lau nga inga le suafo Yesu. La la men fai Paulo e le i fo i ei Paulo. Na launga e Paulo aisa. Paula nga le mea e le tutu a iei vai o le kirisiano wha tutua pe ai loa o se mea e le whetaui ma le whina ngalo le tua. Ia ona e le whapela o le te o Paulo a o le usta i o Paulo e le whaatonunga mai a Yesu. The great commission from his Lord Jesus. Go and make disciples. O e whai no umamaso. Ia, ai ata ni e ruma na uo tōtolu. Sakalaka me sako mapteniko. Ua fiu ia le tupu o Papiloni o Nebukadnesa ea. E wha tōtu tuli le uli ia i luma o la tōtupua. Fiu, na ia i le tani elu e lua. Kama ia ifo le tupua le a le ifo le alafo o tōlo ngā umo asa le albena iai. E le iese sina ifo. Ai sea. That against to their belief. That will offend their God. Ole a whaati ngā ai le whina ngalo o la tua. Pe a whaia ifo i se sia tua. O se mea e le te tau le tangata whaatu tua i le tua na whaia se mea. Ai mai se a pe a ole mea te ole tā puai. Nā tātou loa, na lafo i le sitama i le lua o leona. Le aise mea na o ia teia. Le aise pupua ngā na o ia teia. Eli ia se leona le tama le tua. Lafo le sto tolu leo ngā umu. Ele iai ma se ngā mua sua o tamai e to tolu aise a tangata wha tua e le tua. Nā la tātou te loa ai, ia, po le alava le tūlanga le, o le me e iai tu maule wha tua pe a whai e whai tātou te loa.
ua le fitau i le mea ua fai mai e le pulenga le malo. Ia e te minga sa wei pili ang iusila o mea lava e le te tau on tātou langolango ina ma tau na ola e tātou whanau whai poipo le teine ma le teine ma le tama ma le tama. Sau le mea o le a foi le o le whasioti o nai tangata mātutua e tui whaoti pe a whai wale eise suinga. Ia le sina mea sa te ia i tātou. Winga e voice lava e wha leo le tātou le langolango ina o mea le malo. Ia ai le wha pea o le a tātou si tau ai. Tuu pe i le tua pe on tātou talanoa. Tuu i le tua a wā o le tua na te whaia ia le tau i masui. O le tua. O le totoki la o la fonga. Ia o le si lea mea. Nai le whai upu e ono ma le fitu pe on whaitu. O le whaata ita inga lea. O le usta i o tangata i le pulenga le malo. O au te loe le ase malo e le whiangi me o tax. Ia, o le system lava lea ngā mata mai. Te imi o e leni, saua i a Roma. Ia, le lava o ma le taimil nei, o le lava tātou te aluai. Ia, o mea wa ave so sani mo le whainga o le malo. Ai te lo, sa whai fo i Yesu le la fonga. O ia Yesu sa whai le la fonga mo le malo o Roma. Ma te su fitu, na ia i le tala nai na. Le ngō mai la uli ia o mai su e ia so o Yesu, mai e sa mele whai la fonga il tau matai, ma utou. Whai atu lo Yesu ia petelu, alu male ofe. Na e tō mai lea o le tupe mai tu tonu o le i, alawi a mua mua a kongi la ofe, sa uele le i a ngai eile, la i ele tupe tu tonu. Na alu la ia le ave ile a fo ile manu malu. Sorry, ele o se la fonga ile. Ele o se la fonga i Roma. A le la fonga mo le malu. Ia o la fonga mo le malu. Mai lo Yesu, ai alu la ia lea. Ave le ta la fonga le na. O le la fonga e ta uai oe ma. Ai ave ile. Me le pisa ila uli ia. No ringa o ia Yesu. Sa fa atawa Yesu me o tax. Ma le lango. Ele ngata o iuta ia. Le malo iuta ia. Ai fa ape foi. Sa lango Yesu le malo o Roma. Ia, o le solo e ali lalo o le mata upo sumal tasi aga sumal whāna e tala noa mai e fo ele le tūlanga walata mai le wha o le tanga halefa mai la apostolo Paulo ia o tau Cristiano o ofu le tino ke riso sumal tasi fa upo sumal tasi mai ia wha pia fo i na ua tātou i lona po wa o le tupo e ala i e na mamoe wa lata nei ya te tātou leola. Nala wingo leola, wa lata mai Yesu. Life is very near. It's at the door. For mai, sama mau ia. Sama mau ina o tātou lua i whātua tua. For mai, sama mau le lata mai o le fio mo Yesu. O le wa lata mai. Lata mai. For mai, sama mau le teiming tātou lua i whātua tua ai. Mai suma lua wa level po wa lata mai le ao o lea ia tātou whaatea e se ai ngā luenga o le pōng sā ai ia tātou ofu tau o le malamalama ia tātou sāwa wali ma le mātango fia e tusa i le ao aua le pōula ma le ona aua le whaitaanga ma le mata aitu aua le whemisai ma le mataua mai le whaipo suma le whaa ai ia outou o ofu i le alii o Yesu Keriso. Aua foi le sau niuni mo le tino e o ai ona tuina nau. Mai la apostolo Paulo whamanatu atu ia tou lau Cristiano. E le ngata o leo langa e te tau no tātou wolai. Aua ne ingalo ia tou. O leo langa ngai te tauna e olai au e whatali e le toia fio mai o Yesu. Mai walata le au. Mai Yesu walata. Mai wa lewa le po. Walata mai le au. Nā le wingo iau mai Paulo. Walata mai le fio mai le toia fio mai Yesu. Walata le toia fio mai o le li o Yesu Keriso. Mai ia tu ese ia i au tafa o tātou tangata ele lea mo tātou tangata leanga ma leanga sala, tu i au tafa.
ai o ofu ia ke riso, mai aua le toe tu ina nau e mana onga, e wha malia ili tino, ai ia ola i se o langa wha mamaina. Tolu fitu ta silima i tolu tato numero, ia walau mai ai, lea uto e sfulu lima tato minute, walau mai, ba fia walau mai tato Paul Klame, mai vo iso sao, mai vo iso manatu, ia, pe te sei halo mai foi, mai se lau whaafonga le fiafi, ia, me na o tala atu tato leina, a moso se tasi e fia walau mai tato mta upu, e se me te fia whaapopo mai foi, ia, walau mai so finangalo, whatalofa tato walau momua, talofa. Halo falava. Halo. Atalo fela sunga poni. Halo Antonina. Ya malo la. Halo la se foi a Tina. Ya malo foi fa malo si tato proclame nei foi a fia fi malo lu. After tili la mo meta upumana ya foi. Tu si Roma te on tato. Fama tanta laina foi. Ele me ta we ta we ole. Fa upunga le fa pe o to tangata uma. O me alofa o tu do tu faina mai ele atua. Ya na mai ele mare upule fa malosi. E se le ta we ta lu fa malosi. E fa malosi me e manui ai. Feeling ai le loto. Fina ui me le. Ale ole malosi fo le loto i me. Ele é tau e misai, a me fina wai. E ole si mea o pule umalawa e mai le atua lea e se le mana ia foi o le whaupunga. O te tali tonu foi au ia i umatu. O le mana ia wae monia. O ai ale pule nei lalo lang. E si li ale pule lea mai lunga i le atua. E tau tau te o lain. Ia o le au tua o ia mea uma. Ia le alofa lea. Na fua ina mai ele atua. Lea na o fua ina mai ele soi fua lo nalo. Na ia maliu tongi o la umai tangata umwa nei la lang. Ai whaakitai tili lava mo le mat. Nei mata ukumana ia pongi. Whaakitai fo ilo. Fisosoani mai malo sao e whaamala malama lea pionga le atua. Awa au ia. O te whaalongolongo ai so se po kalamea e au mai. Ili tuspa ia amata mai ala sano fua. Tau le sa. Ia. Ta whaongala ia. O mea e. O te ilo e tau mua. O te le whamasino fua. Ia wanga le atua malato a oonga. E na pauali mea o te fia la wa au ia whalongolongo. Ia na whaongala o le mea lau te ilo e au ngā moa. Ia ai. Na fua isi mea. Tau sami ale ano a. Nana. Whakatai tele lawa poni. Au te tina. Amanuia le tua. Manuia la ngā luenga. Ia me se po isau o lo tu male poe. Whakatai tele mo le avanoa. Tui whilai fwile vai aso. Ia whase alo fatu ia te oe manu hainga. Whase fua Antonina. Whase fua. A talo fwile statu lau. Talofa. Talofa. Oi. Ia. Te umwhai mai, lua tātou lau ia o me atu, talofa. Talofa. Ia, talofa poni. Ia talofa, oi le sau, no? Ia, o so uso po ia mai tauna. Ia, walo ia kopo, walo, ia. Hoa mai oi. Mongi hoa kai. Ia le li. Ma alo ka paso nia siasi. E o le, maka ngopi e po ia, panungulo ko po i kālanga mai po i le. Mo sunga le nganga le ko i do fo ia sunga do fenga. E ole ka kwa so ne sia si pe e sa mo i le loko mo la lo. Nei a. Loko mo la lo ai mo me uma. E pe nge wa so mai e loko mo la lo ia o ni le so vai po o ni e ki fa mo runga. Nge ha mo no ha pe ke poko ya ngai wa ai de ni si uso ngai ko ke nga lu pa ka so te ngai ka kwa so ai ki mo ke so ya de nga lu ai ta ko i de ka de si ka ya ko wa ko si ko de te ngai pa so mai de ile si ne do ra apa
Yeah. Fica kaki. Yeah. Okay, aka o pau so. Pau ngade ko kanga ka tiko sini ko whakauwa. Amen. Pule ale tua. Aku mai toila ia Maria le. Yeah. Ia u vai Yesu yo. Tingi ho yo orta. De ho ya fembaria. Ega paso i vai ke mo ko nga ya Christmasinga. Ora me foi ia you commercial mai baule sua uso. Nga. Pa fingi o nga ia fa roko. Ora nga ia nga ma fu ko de. Yeah. O maka o kia ni ia si do da ko paso. Den maui au ma ko ni re ko ia Parongo kwa masapo kule po karame. Tai lava. Ko wo ko da ni ka kai sai di dia lu tingalo ya si ngore di ya suma. Eleli. Mo yo ko nang wa kai pun. Tai foi lang mai. O mai le tau na ya ko po e na ya auto. Oi o me o. E o pe atu ya. Ya, sorry Jake o motu atu la laina. Le lava no tato leina tolu fitu te sili mai tolu ya pa e fia wala mai ale upulena no to ma fu fo e le fa po kala mo do ma fo e le filos o le fati nonga o le lo fa le uso a o le upu fa Britania le o le share a lo ringa o le tufa tu le lo fa le uso a ele mau a ele tufa ina se me wa fa manui ai o e Elesi o so atangata. Ia e fo I mai malte mi fa mai alofa. Ai le on fai ona tufa pe anga watu le fate te inga le kalisia mo mua. Na Jerusalem mai le amtanga lavo le kalisia Cristiano sa tufa tu mea mai tu tono le kalisia. Mai o tu tele la tu mea winga wa mai uma mea tangata ona o le lofa. O fatu puina ile nganga le o fatu muina yo la tu loto ile lofa ia mama fua yo na mai me tu tino ai tasi ale rungali I ula vale nana ye o anania masa faira ia na la vai sa ule fionga le tu se ngalwe na ofo ia le fanua e fatau ia ai pite ia o mawalo wole ave uma ia nai manam lama la vale tala ia fa mai na otimo molesi to elo tu molesi Fai pelo ia mato e oti e tuai fo mai ia o le taimi na taimi o le fief so soani atu I o matitiva ina u fatu puina le lofa I tonu o le kalisia e fe tufa ia la tu mea ina ia maua uma e tangata uma le manuia mai le atua a o mea na mai I le tangata o lai ia le manuia ai manuia le tangata o le vai ia mamativa nala ia nala vai el tato avanoa pe se vala au fi vala mai ai ia ai ole mta po sumal fa nai a mata mai le mta po sumal fa e lua vai ngam salo le tato ia fatalo fatu tato vala au talo falava talo mole lava ia oile sa no fa mole oi Leu luai, talo fa leu luai. Ya. Ole upule le tero. Ya. Ke te malama mai le winga le upule. A vol fai upuna ia lenda tu fai tau ina nei Yo I faman mode. Ole a vol fai upule a foi. Yo wanga lo foi a kai kale. E a menga I me a lo far. Ta ole na foi tau ina nei a o le lo atu ole fai upule sa ia ile. Le se me ai se kape kawa e la sunga ia. Toe fai toi la ia le vai so le fa mon mole lava ano fa mo ngi po kalame. Ia fa tai lava, sa tai le luai. Ka please. Ia fa se fo. Ya. Si mo tu vai so le tari o si le luso. Si va vai fai upule ia. Ole mata upus fulu man fa. Nai a mata lava e lua vaenga ngai fa ta wa mai apostolo ina me ta ole vaenga vai
ma le me ta o le vaenga malosi ta o e polo tu ai pe e lua tu ai ngata le tono le kalesi Roma lo ringa o le kulupu o tangata malo losi ma le kulupu o tangata vai o tangata vai la o le el manatu polo o la tuia o la tu tausia ya so fa manatu fa pitoa ma ai I mea ai e te tau ai ia pe ai la vai so se foi le pe failonga me ai na sa na o tangata malo losi la tu te le tausia so fa pitoa so fa manatu fo ia o Israel ai le ai fo I mea ai e te tau ona ai luinga o tangata vai o lo fa te tau I tangata Iuteia o lo la tu tau mwhai tau sil tu la fono o tangata malolosi o tangata onu ese e manatu e le mana o mia lo la tu tau siaina o le tu la fono a tangata Iuteia e wawaila I mata upu e lua na e whamai ele amatanga o le whai upu mua o le mata upu sumalfa na ufai tau ida lea ma le amatanga o le whai upu mua o le mata upu e se fulu ma le lima ai loa I leo whamai o ia o tautalia le ua vai I le whātuatua ai le ina ia wha masinoina o maa salonga ai o le whai upu mua le mata upu suma lima tātu wha maina le vaso lea whamai o I tātou o e malo losi I tātou viso soani I le vai o e ua le la va e te tauai ai aua ne I wha fia I o la tau lava loto o le whai upu la mua o le wha ne la whai tau ina mai le mta upu suman wha mai I au talia le ua vai e le wha tuatua ai le ina ia wha amasino ino masa salonga o le taofi o le tasi e aina mea umalava ai aina ele ua vai na o mea tupu I le lau ele ia po tangata Iuteia ia ele ai I manufasi ai na o nga virch ia po me ai o lau ele aua ne I wha tau wa aina le ai I le ai ma le ua le ai aua ne I wha sala o ia I le ua ai aua ua talia o ia ele atua whamele wha o ai oe le whaasala atu I le au na le tasi. E tu mauia pe pa I lona lava alii ai wha tu mauina lava ia awa e mawhai le atua o na wha tu mauina ia tia. Ya, no leo umaltatu teimi. Ai mana ia lo alu e te whaitau ma stari ai. E lua ia mena e wha o ngā ma ina e la apostolo Paulo e watu ai lona manatu e tusa ma le whinaunga lea. Whinaunga I me whai mo e aso fo I o feast o tangata Iuteia. Ia e wha mamaluina e tangata Iuteia sa uninga ia ma wha longa ina la tō me ai. Ia a o tangata anu ese. Ia e ai ala tō so se me ai. Luinga o manfasi. E lua la me e wha ngā mai e Paulo I mata upu ia. E teu o tuai le mata upu ma le vā lea e whina wala uli ia. O le mata upu I mea tau mea ai. Ma le mata upu I le mea tau o le sapati. Lua pe tango nge whaitau ta pena I mo le vasu fau. Ia na e whamatala atu e Paulo le tūlanga o le mea e ui le ese o tō manatu ma ese o tō tel tonunga e tasia le alii le tua o lo au auna e te ola mo le alii e te oti fo I mo le alii. O le alawa le mea o e whai e te tel tonu ma e whātua tua e whai awane ngalo o lo tātu au auna lava I le alii e tasi e wha mnuia mea e mania tātou. Peo na iela alwhai upe fitu la whai o tual tātou mta upu ili mta upu suman wha. Awa e le iso tātou e ola mo I lava. E le oti fo se tasi mo I lava. Awa a whai tātou te ola mo le alii. Maule masing tātou wha longo ia I mo meo maliu ia le tātou tilo. O le context po le au tū. Ia, o le whinaunga la uri ia, po le o le whese se inga I tono le kale si e Roma. A le whea tua e Paulo ia, se le ola se si mo ia. E le oti fo se si mo ia. A wā whai tātou te ola mo le li, pe a whai tātou te oti. E oti mo le li, o le nei, pe ola pe oti,
o tātou umalama o tangata o le lii I tātou. La lava le se on tel tununga, kau ki whaia umamea I le lii. Mai le iwa, wa o le mea lava lea, na maliwa Yesu ke riso, ma ua toe tu mai, ma ua soifu ai, ina ia whaia o ia ma lii, I e ua oti a toa mai ua ola. Vi o elo mātou tua I nei fiafi, I nei foi taimi, whai wina ele mātou mta upu, le mātou Paul Kalame. Mātou te whafta iatu ono lo whatasi mai, ma mafuta mo mātou le po. Wa mai aile mātou Paul Kalame, I lo lava manuia, mau whamanuianga we whamanuia mai mātou nei po ale lau upu. Talo ma wala watu, se itu ina atu I atu oe lau upu na folofolaina le fiafi. Whai ma whamanuianga mo mātou uma. Manatu mai mātou le tāua, le tua o le lofa moni e le o se whatanga lofa. A le moni o le lofa e mafuta I tonu o le kālesia e le ngata I lea o whafo atu o le kālesia. E mātou te mauai whatasi le manuia mai a te oe. Pe a whai mātou te ola e tusa o le tala le lei ua whatala le lei na I mātou. E awani o mātou pisa I le whatala le lei na ai le o mawhai o no mātou ola. Le tua whamanuia. I au tangata malava o lo o mātou mafuta I le nei fiafi le mātou mata upu. Ia, I staimi o le a mamoe i au tangata ia e mau se malo longa file mu, tō whanga ma, ia I le file mu o lau fio, ala wha I le aso a tai au. Ia e tu mau pia I mātou I lau fio, whamanuia I lo tunu o Samoa. Whamanuia le au nanga le nei le leti o Samoa I pulenga ma lau whainga luenga. Tu mau pele vi inga ia te oe. Nā le mātou te talo le tua. Ia te oe le vi inga o le whamanuma le whaane tanga nei o asu umai o tu lava I le whaavavau ono Yesu mātou o le mawalau atuai. Amen. Sa mo le tātou Paul Kalame whana leva yaso. Tu le upenga I le loto el whaavai moe. O le a tātou toe mafuta fo I le vai asu fo I le teimi masani. E mo le teimi o la auto o ona le porifonti. Whasoi fo ia mo le teimi. God bless you all.